Issa li ġie fit-tmiemu l-Kungress tal-Partit Laburista li minnu ħarġu 12 linja gwida se jiżdied ix-xogħol biex jiġi finalizzat il-manifest elettorali li se jippreżenta l-Partit Laburista. Waqt il-programm folji fuq One, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jippreżenta roadmap ċara li l-ewwel qan tagħha se jkun it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Mhux ħadkun manifest tagħna, ħajkun manifest tal-poplu, għax ħankunu ħdimnieh flimkien mal-poplu. U dak li qegħdin ngħidu ħajkun dak li qed jgħidu n-nies. Joseph Muscat saħaq li l-Partit Laburista se joffri manifest li jaf li jista' jitwettaq. Għalija mhux ħadkun aċċettabbli l-ewwel wieħed li ngħidu ħaġa lin-nies u mbagħad immorru fuq xi ħaġa totalment differenti għax nibdew insibu l-iskużi. Għax hemmhekk naħseb il-poplu jitlef il-fiduċja fil-politiċi. L-ikbar sfida li għandu l-Partit Laburista hija dik li tejjeb il-livell tal-għejxin tan-nies. Dan jista' jsir biss billi jkun hemm tkabbir ekonomiku li se tkun il-priorità ewlenija ta' gvern ġdid. L-akbar pass ta' gvern ġdid biex iqanqal tkabbir ekonomiku se jkun tnaqqis realistiku u sostenibbli tal-kontijiet tad-dawl. Wara li jkun hemm tkabbir ekonomiku, dan iwassal għal affarijiet oħra bħal żieda fil-minimum wage. L-ewwel pass huwa illi tikber l-ekonomija. Minimum wage tola kull sena b'mod statutorju. Nemnu li l-ewwel titkabbar l-ekonomija, kif tikber l-ekonomija? Kulħadd jiltaqa' u nimxu għal affarijiet oħra bħal huma it-tkabbir tal-minimum wage. Joseph Muscat saħaq li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista huwa wieħed pro-business għaliex b'dan il-mod jinħolqu l-impjiegi u jitjieb il-livell tal-għejxin. Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Gianni Pittella qal li bil-Kungress il-Partit Laburista wera li huwa partit tan-nies. Mi congratulo ancora con il Partito Laburista che ha fatto questa grande settimana parlando, ascoltando con i cittadini, con i giovani, con gli anziani, perché un partito deve essere innanzitutto un partito della gente, non può essere un partito dei dirigenti, deve essere un partito dei cittadini. Pittella appella wkoll il-Maltinu Għawċin biex jażlu lill-Partit Laburista taħt it-tmexxija kompetenti ta' Joseph Muscat. Dillo ai cittadini maltesi, voi avete un grande leader, affidatevi alla sua competenza, al suo entusiasmo e alla sua passione e non ve ne pentirete.